Kako bi se svakodnevno bavljanje kulinarstvom izdiglo na viši nivo i pretočilo se u pravi vid hedonizma, potrebno je, pored osnovnog posuđa za pripremu hrane, posjedovati određene aksesoare i druge dodatne elemente koji će vašu kuhinju učiniti posebnom. Način konzumacije i serviranja je jednako važan kao i hrana koju pripremamo. Pri pomisli na kupovinu posuđa potrebnog za domaćinstvo, prva asocijacija nam je na tanjire i escajg. Međutim, ovo je samo mali dio velikog arsenala zaista potrebnog posuđa i aksesoara koji koristimo za svakodnevno pripremanje i serviranje jela i pića u našem domu. Posude, bokali i kutije raznih veličina i oblika su elementi vrlo popularni u današnje vrijeme. Mogu biti izrađeni od metala, drveta, keramike ili nekih drugih materijala. Pored njih potrebne su nam i razne vrste metalnog pribora za serviranje, otvarača i ostalih sličnih upotrebnih elemenata. Osim što imaju upotrebnu svrhu, mnogi od tih aksesoara budu i vrlo efektna dekoracija na stolovima u kuhinji ili trpezariji, a mogu se pojaviti i kao lijepo dizajnirani komadi posuđa koji svojim oblicima i bojama lako povezuju stalne elemente dva različita enterijera. Posuđe i aksesoar u prvom redu treba da budu kvalitetni, a zatim i da nose prefinjenu estetsku notu u dizajnu. Sa ovakvim osobinama je kreiran i asortiman njemačkog i evropskog brenda Kela, koji nudi posuđe i aksesoar od provjerenih, zdravih i kvalitetnih materijala, što je najvažnije za pripremu i serviranje zdrave i bezbjedne hrane. Kela predstavlja standard kvaliteta, funkcionalnosti i dizajna. Kvalitet se postiže odabirom materijala kroz različite postupke ispitivanja, a završava se pažljivom izradom posuda za razne namjene. Posuđe koje služi za serviranje hrane čine porculanske posudice iz dijele za umake, staklene posude za tjestenine, posude za začine, među kojima posebno mjesto imaju posude sa porculanskim tučkom za mrvljenje i sitnjenje raznih začina. U pomoćni aksesoar ubrajaju se i teglice sa zatvaračima za krekere, pahuljice, zatim posude za napitke poput čajeva, kafe i mlijeka. Neizostavni detalj na svakom stolu je i bokal za vodu ili sokove, a u kuhinji kutija za čuvanje hljeba, posude za voće i kolače. Sem doprinosa u ukupnom izgledu ambijenta, sve ove kutije i posude su vrlo pogodne i za bakteriološki bezbjedno skladištenje namirnica, a doprinosi i samoj dekorativnosti prostorija. U aksesoar spadaju i specijalne drvene kašike za kuvanje, rende i razni otvarači. Svakoj kuhinji je potreban i set noževa, koje je Kela osmislila tako da se drže u metalnoj posudi koja ih pri svakom spuštanju u nju dodatno oštri. Kela asortiman posuđa i aksesoara uvozi home dekor radnja Lamija Kaza koja se nalazi na starom aerodromu u Podgorici, a drugi Lamija Kazin objekat je u tržnom centru Butiko u Radanovićima. Kod njih možete dobiti i sva detaljna uputstva kako da određeni Kelin proizvod pravilno i dugotrajno koristite. Kela nudi šerpe i pekače raznih veličina, kao i veliki broj tiganja za razne namjene. Pripremanje hrane sa minimumom dodatih masnoća doprinosi zdravoj ishrani, a da bi se to postiglo, posuđe mora da ima neljepljivu oblogu. Kada su tiganji u pitanju, obloga je izrađena od specijalnog materijala greblona najviše dolazi do izražaja, jer omogućava prženje i pečenje namirnica bez podmazivanja posude. Također, grilovanje povrća i pečenje mesa na grilu donosi ukusan obrok koji kao da je pripremljen na kamenoj ploči. Ovim se postiže optimalni rezultat u pripremi jela koje ostane jednako meko i ukusno kao i ono pripremljeno na masnoćama. Čak i uz neznatno dodavanje masti, hrana ne zagori niti se lijepi. Odabir pravog posuđa za pripremanje i serviranje hrane može biti vrlo zanimljiv. Kada takvo posuđe birate, imajte na umu da hrana nije samo hrana, nego dio posebnog stila i načina života. Različite svjetske kuhinje se baziraju na različitim vrstama namirnica i jela, koja se često pripremaju i služe uz raznovrsne umake, začine i nezaobilazno maslinovo ulje. Za sve to su nam potrebne posebne plitke i duboke porculanske zdjelice, vrčevi za ulje i posude sa posebnim priborom za posluženje. Ovakvo posuđe naročito cijene i vole hedonisti u hrani, kojima su ukusna jela i pikantni umaci dio svakodnevnog kulinarskog uživanja.